Hi guys. So, murag daghagkuton iabot sa guys. Kaya ang oven gi binuangan ni Inday guys. So, ana lang gi check ni kung unsaon ho pagtabon ang buho guys. Tangtangon ning mga roska ni. Although gibutang man yan og screen pero naka agi paghihapon si Inday og si Undoy. Tarongon ko ni be kain kog awarang kanang tani nagikaon ni Inday ug ni Undoy pati mo dayang open guys, pati pa ni guys gipakapin pa nilang Undoy ug Inday ilagikaon guys.